Abebembezi mu district ya Kyegegwa nibagira ngo abafumu hamwe n'abarikweta ba pastor bahabye abantu baremwa kuza mu marwariro ekintu ekyakabukahango kusanga oburemezi aha abakazi abenda tukire kusangana bakira kuzarira mu byaro hari abakazi abakuzarisiza abakazi mu byaro kandi abakazi abo tukizire kubagendaho kugira ngo batakagaruka kuzarisiza abakazi mu byaro abo kuba abakazi abandi nibaferayo hariyo n'amadini agakoze birabantu kuza kugemesa no kubazebera kugenda hirwariro ahubwo kuba ngo bazo mu kanisa baze kusabiramo ngo niho barakira abantu abingi nibaferayo hatusangiriye oburemezi ogwe kandi kuturi kugibuga nayo tugezaho umunonga no kubugana ki enshonge z'abantu abari kweyeta ngo bari kubasa kuza okugemesa bari kubasa no kushomesa mbwenu bari yaho bakatushobera kandi mu kutushobera tugezaho umunonga ni okubari potinga hona hukiri kwetengese na munonga twabana tukora mu burayizi nituza mu bantu twabashanga nkabo tubareta tubaripotinga okugamba ebi no district ya Kyegegwa ebirine habashaho borengo rw'acharo bete VHTs ebikwato byo kukoresa ebire bimwe amasimu hamwe na za butsi Yasimire Karungi Monica Abagiji Scopia Kakuru Agnes aba barawiro kwetantarra charumwe omuzogu kitari eco nibaza kukwatwa ema ha topic runda ha musomo gwa ogutubarabizemu nibagweta kujugumbye cyaro rundi community mobilization abo kuba akaba hari mu gapo nyuma haho baviye kizwa bari batoyito mu byaro kandi batakushobora kwekahona bayitati into nihirango umuntu gwo kubanza bagenda bagambira abantu omulingo gwa kabiri nitugamba ngo atakwenda gemesa kiragiro cya government amabarago bagatereza hayirwaro tugende tubaze nabo twetegereza habwako batakwenda gemesa niwe nka VHT oburemezi tubentisanga omubyaro tubentisangayo abantu abumwe tubakumanya cyo gukora tubakumanya kubarareberera abana na yarwara atakumanya okuza yirwariro kuyahita umurimo guturukora twahikayo no tandika kumuhabura yagwato burwiraza hirwariro yarebo mwana yarara kubata kamurindiriza mushiza kamurenga akena mutwara yirwariro abo kwenda kugira ngo mwana agira amagara mabi ihuriyo kugabara ba VHT ebyo kukoresa oyiro district ya Kyegegwa ebireho muri Soronko hamwe na Manafwa ahendwara ya monkeypox yatekira omusheke reporting na police yes abo kuba bora rwambwa VHT no gitugarura property ya government aba tikiti ya government ko kaleka kukora mu government no genda nayi no jigara hawa ko direki bo ba VHT basimira entekatekeji ngo batwire no bateganisubwa cango omirimo yabo na munonga akugema tubentishanga abantu bamwe batakamanyira ikintu cyo kugemesa tugezaho umunonga kubagamira ngo baze kugemesa kandi no burwire abantu babene beje barwire munonga tubura kuturaba babakwere tugezaho umunonga ubundi no ku bari faringa bacika yoko ubundi bamwe bacika babura no kuzayo bazo muri za kliniki batagireyo mbone ubuherezo shuti tubwakora nishemererwa munonga habwa government kuri aya mpereze simeji naza kugikozesa cyamani ukuriya ngo nabutura iby'amagara umucaro no muno ko kusindika ibiraba bikwasire nk'abana abarwere Kyegegwa district ine ba VHTs 1,357 ombyaro rukaga nshanju na mushanju gasha kwaturiya mureba Paul